Pokoknya datang kedua orang ini lah. Berarti setengah kabur. Ikut deh, ulang tahun juga kali. Apa birthday Kak Raden? Ayo, udah keras. Kau gimana? Romza, apa kok situ? Apa salah pegang kau tuh. Aneh. Kalau Pak aku tuh nih. Hari ini suapan maki kue, besok maki tumpeng ya. Ayam ini kuning. Nah, bener. Jadi kalau ada masalah, malah di keluarga. Tell me where the freaks at. Kan gak enak sampai Samsung korban madut papan bunga tiba-tiba malam tahun baru itu kan gak enak. Jangan PHP lah. Orang lemah. Facebook galau-galau. Ada konon ya di sini. Ini ada konon ya. Banyak konon di sini. Ada kapal ya. Kalau rekan kepastian. Assalamualaikum. Saya akan pesan. Tell me where the freaks at. Tahu Samsul sini tuh. Sun, dekat Sun. Numpang gak cara lo.
banget ya. Bang udah anjir ini. Ayo. Yang keras. Apa deh? Siapa sih gue deh? Aja yang keras. Bass and the tweeters make the speakers go to war. Ah, the mighty trumpet brings the Tapi bukan dengan Samsul. freaks out to the floor. Panjang doa, ayo. Boleh doa. Kita tahu. Ya, untuk pengantin baru silakan sosokan. Iya. We get that bass thumping, people jumping all over the world. Speakers pumping, let me trumpet for the woman with curves. Got that freak flow, freak show. Welcome to the circus, let the leaders lead. Preachers preach, welcome to the circus. Close the curtains on them, acting like they never heard us. See, we do this for a purpose, just to keep that fire burning. And we don't need no more, let that mother. Sabar Trisa. Dan akhirnya yang nekat Harap sabar. dan akhirnya nekat lebih menang. Ini hanya cobaan, harus sabar. Ayo. Mati Jo, ini jadi mati Jo. Rek, balik nasi bulan balik. Mau jalan, Jo. Jangan gemeteran. Bagaimana pendapat Anda setelah menyaksikan ini? Dan kira-kira kapan Anda akan Wah, Jo, cincin, Jo. Iya. Yuk, Amira. Tell me where the freaks at. Amira. ini lagi posisi cincin? Cincin. Lagi masang cincin, Jo. Serius? Amira, cincin. Anak. Kau nih nyelegosi. Oke, Samsul katakan sesuatu kepada Amira. Ayo balik. Balik. Tunggu apa lagi? Kasih gelas. Aduh, Romza nih. Aduh. Berikan. Kultumerimi ya. Tumrete. Udah kasih gelas, nggak apa lagi. Iya. Mama ki. Udah turun. Udah kelawar. Tuh Samsul selalu teksun. Get that bass thumping, people jumping all over the world. Got them speakers pumping, let me trumpet for the woman with curves. Got that freak flow, freak show. Welcome to the circus, let the leaders lead. Preachers preach, welcome to the circus. Close the curtains on them. Never heard us. See, we do this for a purpose, just to keep that fire burning. And we don't need no water, let that mother burn. Till we play your trumpet, let the people go berserk. Selamat ulang tahun buat Raden Wijaya. Bass and the tweeters make the speakers go to war. Ah, the mighty trumpet brings the freaks out to the floor. The bass and the tweeters make the speakers go to war. Ah, the mighty trumpet brings the freaks out to the floor. Jangankan diriku